Assalamu alaikum, hurmatli seyirciler. Bu UA TV studiyada Ukrayna haberleri bugün avgustun 22'si Cuma akşamı kunu. Biz sizlerge Ukraynada ve dünyada olup geçken vakalar hakkında tarif etmeye hazırmız. Yukarı Radada gelecek parlament komitetlerde vazifelerge namzetlerini belgileyler. Анда азырлық депутат группаның невбеттеки отырышывы кечті Слуга народа фырқасының темсилчилері қайды еткеніне көре, оларға 60% реберлік вазифелері берілмек керек. Бұл комитет башлықлары, бірінші муавинлер, де кетиплер. Бұнда невел азырлық группасы комитетлерінің сайысыны ұғынлаштырды. Олар 27 комитет, яране 23 комитет яратмаға қарар алды. 5 керівних посад, до якої входить керівник. Беш реберлік вазифесі олар арасында комитет башы, бірінші муавин, кетип ве азындан екі комитет муавина. Бұл вазифелер квоталарға көре берілмек керек. Біз квотамызға көре 60%-ымызны аламыз. 21 комитетнің башына кечіп, екі муавинны алмақ істейміз. Башқалары ақында айтсақ, бірінші муавин ве кетип бұл қарарны меслегдешлерімізге қалдырмаға азырмыз. Екі еді уч комитетнің ребер вазифелеріні башқа меслегдешлерімізге Враховувати принцип професійної підготовки. Депутатның истисаслығыны қайдетмек керек, біз Авропа бірдемлігі оларақ бір яда эки кешіні намзет көстереміз. Чүнке экиден зияда япып оламаймыз. Тек 27 мандатымыз бар. Үкім сүрүжі фырқа комитетлерді инсанларның сайысыны сынырламай жағына үміт етеміз. Минималь сайы арасында 7 ве 31. Бұл есе демократик олмаған янашмаларына көстере. Eski musulman mezarlığının yerinde gaz borusu işgal etilgen Kırım'da işgalci hakimiyet Kırım tatarlarının eski mezarlığında borular koya. Şimdi anda arkeologlar çalışa. Yerli faaller gaz borusunun kuruluşunu toxtatmağa talap etti. Bu yerde evvelde ungut koyu olgan Kırım tatarlar için bu yerler tarihi bir abidedir. Da eski evvel zaman vaktinde ungut деген kurgan tek kalganı da koyduğun bir şey kalganı yok. Yani onu bileydik. Tanışmalar var. Tanıştım. Çok öyle dedi. Kırım'da yaşalaşında. Yani onlarında çalaydılar. O şimdi bileydik o onda koy var idi. Ne bu kurgan olganı. Şu kurgan kazı başlaganların bugün haber geldi bir çoban aytkan mollagan molla hepsini bizni çağırıp aytamın da 15 adam olduk. Barıp toplantı kısız bir adam molla birazı barganda ikisi takvay iddiatçı dep. Украинада Кремльнің тәжауызы ве соз береді кимьеви силя ішлетілмесі Русияның G7-ге қайтарылмасыны имкансызлаштыра. Бұл вақытта Алмания канцлері Ангела Меркель ве Бүйік Британия баш назирі Борис Джонсон Берлинде Курышевден сон хабер еттілер. Меркельнің қайды еткеніне көре Русия G8-ден чықарылмасының себеплері ден ашмеді бұл Қырым ішғалі ве Украина шарқында арбиты жавуз. Минск анлашмаларында музбедден шмелер бар, амма бүгінке шарайтны назарға алсақ, етірілі қадар инкишаф етіп оламадық. 2014 сенесі олған себеплер yok олмады. Авропа хусусан Алмания ве Франкистан яны Украина президенті Володимир Зеленский ве Русия президенті Путиннен да чоқ çalışмақ керек. Тегден шмелер олса Русияны G7 тәркібіне қайтара білерміз. Соз береде олған шейлерні алсақ, Британия топрағында химьеви силя ішлетілді. Украинада дженг кете, Русия тек Украинада дегілді башқа мемлекетлерде де тежавуз көстере. Мен канцлер Меркельнен разым, Русияда бұйық еділерге қайтмасына етмеді. Тюневін АБД президенті Дональд Трамп Русияның бұйық еділер тәркібіне қайтарылмасының тарафдары олғанını білдірді. G7 саммиті Франкистанда августың 24-ден 26-сына қадар кечежек. Америка матбуат васталары язғанларына көре Франкистан президенті Эммануэль Макрон Трампнен разы, ама Франкистан президенті хабер еткеніне көре бұйық секізлер форматының янартылмасы тек Украинада Русияның тежавузы тоқтатылған сон мүмкін olacak.
Украинада 30-нчы сенелері Голодоморны кечкен 21 insanın hikayesi. Kıyev'de Galasa из-за океану, yani океанın o tarafından sesler деген sergi açıldı. 2 yıl devamında teşkilatçılar genocidçi atlarını kıdırıp, onların hikayelerini öğrendiler. Leyha Голодоморны keçkenlerin portretleri ve onların mektuplarına esaslana. Sergi 2 ay devam edecek, teşkilatçılar Leyha kahramanlarına birkaç söz yazmağa çağıra. Bundan son mektuplar Австралияға yollanılacak. Şimdi yapkanlarımız geleceğimizde olacak. Onun için şimdiki nesilimiz çok zaman devamında gizli olgan tarih sayfeleri hakkında gerçekini bilmeleri pek mühimdir. 87. senege kadar bizim dedelerimiz Golodomor hakkında bir söz bile aytıp olamaydılar. Bütün dünyaya gerçekini göstermek için Австралиядaki diasporamız pek çok hareket etti. Наша спільна мета. Bizim maksadımız Golodomor kurbanları hakkında unutmayıp, bu facianın akıbetlerini yaşlarımızga göstermek. Hususan bu facia hakkında Avstraliya vatandaşlarına aytıp vermek. Çünkü onlar bu haqda pek az bile. Kırım evi yüreklerini birleştiren Kırım Tatar Medeni Leyhasının vekilleri 2 günde Kramatorsk'ın musafirleri oldu. Leyha Ukrayna'nın şehirlerini ziyaret etip, yerli sakinlerini Kırım Tatarlarının medeniyetinin tanıştıra. Bundan gayrı ziyaretler vaktında yerli faallerinin kuruşuvler vaktında Kırım ve Tamır halklar mevzusu müzakere etili. Kramatorsk'ın merkezinde açık havada Kırım Tatar tili yankıray. O şiirlerini şairi ve tercüman Mayye Safet takdim etti. Şimdi Hanlar Sarayını yok etmekte, zincirlerini delihani etken devlet. Ozu bir gün yeryüzünden yok olacak. Kan cesetke toyalmagan bu hükümet. Mayye seyircilerge Kırım İnciri kitabını takdim etti. Muhlislerinin konuşup kitaplarını imzalay. Kramatorsk Ukrayna'da leyhalarının 6. şehri. Kırım'dan kelgen artistler, medeniyet erbabları ve siyasetçiler ilk evvela Rusiya tecavüzünden karşılaşkan şehirlerini ziyaret ettiler. Фокусуватись не тільки на Києві, не тільки... Tek Kiev, Lviv ya da Odessa degildi, azat etilgen ya da sınır yanında yerleşken şehirlerge dikkat ayırmağa gerek. Olar daima diyalog kurmak ve bağ saklamak gerek. Kramatorsk sakinleri için Şaturgudur rock grupası çıkışta buluna. Onlar zemanevi şekilde çevrilgen halk yırlarını icra etti. Medeni Leyha programmasında yerli faallerinin Kırım geleceği hakkında münakaşa planlaştırıla. Milli Meclis Reisinin muavini bu hususta nazar noktası pek katli. Крымские татары – это один из коренных народов в Украине. Kırım Tatarlar Ukrayna'da tamır halklarından biri. Öz topraklarımızda devletçilik bir devletçilik isteyimiz. Hususan Ukrayna terkibine Kırım Tatar muhtariyetini ve bu muhtariyet Kırım teritoriyasında olmak gerek. Eminim eğer 15-20 yıl evvelsi bu mesele siyasi taraftan çözülgen olsa ve anayasa değişmeleri kirsetilgen olsaydı, Rusya tecavüzünü gösterip Kırım'ın işgal etmez idi. Ve Putin bu Ruslarının toprağı olğanına aytıp olamaz idi. Herkes bu topraklar Kırım Tatarlarga ait olğanını bilecek idi. Kramatorsk Leyhanın sonki şehri avgustun 25'inde Bazar günü Kırım evi Kiev'de Ukrayna müstakilliginin 28. yıllığına bağışlanğan 7 saatlik konsert hazırlay. Konsertte Jamala ve başka belli yırcılar çıkışta bulunacak. Vera Fedorova, Vladimir Saldenko, İmran Hüseyinov, UATV. Frankistanda hastahanede yangın neticesinde bir insan helak oldu. Daha 8 yaralandı. Gospital Kretay şehrinde Parij'den 11 kilometre uzaklığında yerleşi. Yangın çarşamba günü akşam başlandı. Onu tek sabaha yakın söndürdüler. Kazanın sebebi da belli değil. Birinci malumatga göre başta hastahanenin yukarı katları yanmağa başladı. 107 yıldan son Titanic nasıl etip görünüyor? Gemini Atlantic Productions alemler takımı videoga çıkargan. Tarihte ilk defa bunu 4K şeklinde yapkanlar. Bunu yapmak için 5 kere 4 kilometrelik derinlikке dalganlar. Videoda akımlar, tuz ve bakteriyalar gemini nasıl etip bozganları görünüyor. 1912 senesi aprelinin 15'inde Titanic lineri iceberg'nin çarpışmadan son battı. O vakit tahminen 1,5 bin insan helak oldu.
Hürmetli seyirciler, bu dakikaga bu sonki haberimiz da çok haberlerini sizler UATV.ua saytımızda okuy bilesiniz. UATV ile olunuz, özünüzge muqayt olunuz, sağlıqnen qalınız, yarınға qadar көрüşкенже.